Thutha wa kuheo rutha rwa kuhuranira giturwa kia ubunge mbere ya rugongo ni commission ya ithurano na mihaka, arirukia atigiti wa chama cia DCP na chama cha Kazi matwarite ukungwiri wao hakuhi na muingi, kionereria giate campaign kinyi ni hindi cihuritwo cabi. Koguo ningienda kwira wavuazi wetu monthe makore makimenya turi mbarotire na turi kithurano giki. Leo IEBC imethibitisha ya kwamba mimi sio ngongoti sababu nimepea certificate. Mutongoria wa kiama kia DCP Justin Muturi oritie aikaria mbere matikaiyo mayo ni matinga maria matwaritwo gicigo-ini kiao kia obunge na kiraniro kia waki wa barabara ya kuma Ciakago guthie Gitivuri ikinyakirie ni coke Ciakago, akinyitirira ati giko giki no gia kumahumba maitho. Muturi augite ati waki uyu kahinda-ini gaka uhetwo ciringi mirioni 49 itata hari mbeca iria cirabatarikana kurikia barabara ino, na nikio aroiga ati giki no gicunji kia wara wa thirikari ikiuha muingi. Wale ambao wanatunashindana nao, tafadhali mtutuambie mambo ya barabara ya Gikuyu inakuja kujengwa 49 million. Contractor hata hawezi kujenga mahali yake ya kuishi na hiyo 49 million. Tunataka kutuchukua kama sisi wafana namna gani? Murirukia wa tigiti wa chama cha Kazi Duncan Boy akiruguria kampeni ciake tauni-ini ya Iciara, augite ati aikaria mbere ya rugongo magakorwo methirimite mutino wona metikira guthura atongoria aria matitikitwo ni atongoria a kuma na nja aria matataukirwo ni thina wa gicigo giki. Tunataka mtu anaweza kuongea maneno ya mbere north. Ule mtu anapepwa, wao wanampepa wataenda kuongea huko. Simu mena ile aibu tumepewa na Mondigi. Mnataka Mondigi mwingine National Assembly kweli? Gitikiega andu mundu athuragwa ni andu aria matena mbara, na tutikwenda gukera gwanga karisi yake tondu mufuazi kana supporter ria kondo ucio niguo uthii wa mundu uria urugamite. Koguo ningienda kumera please, mbara yonthe kana rwario rucuku matigana na ruo. Githurano kia mbere ya rugongo kiraririirio tariki 27 mweri ukite, na giturwa giki giatigirwo utheri thutha wa uria wagiikarire Joyfrey Ruku kwamurwo ta minister wa utungata wa muingi. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waweru wa Nyambura.